Akiamara gikundi kimwe kumenyekana thawia The Villagers County ne Meru ibaumirite abunge ba Meru bara bari garune ya Rais kiumia kithiru na aria bakubera ni biu biao babia baikite garune iu ni untu batangira Meru bona nombi bakiaria baugite bo bari nyuma munino Rais Rigathi Gachagua na aria baugite bakugwata mbaru mtumwe ciringi imwe kure imwe kiriuga ibwa kigina gya Kenya kenda Meru egunika Dikima kiambe mbithi na lipa ciumiritie na kuete bakagwata mbaru munini mutongire mugongo Rigathi Gachagua na ntumiria The Villager akigo ntububu ne bugatethire muno witina mbere kuthabu kionekana ibwo no ntubatwe twe Villagers movement twanjireria Meru kenda to support Deputy President Rigathi Gachagua batu turiao no ntubwa buturiarite muno turia Meru twachalira antu kenda beta batu represent na baikia thina cietu na arambere kiri president na kiri mbunge to batu thetera bakurukia policies ira ciatethe mu Meru lakini babo aturiareria abunge betu na twena project ingi cia thirikari rwami onto abunge betu iba mamire o mantu jarithe kao no tuko bageto State House beta bakathithia mantu jao tutiro imbi bathaia na turienda untu bubwa Villager butonye nkorone ciantu bweta Nairobi ibuje bugacoka ariko bugacoka Meru na twite ijijini twite na arantu rene tumenye imbie kwendelea nao wira MPs mno kukethera batiombo tuthetera mantu yethera yati ukuluka batu ina tugeta katugeta na batu tutobere kura kenda batuthetera batu tutobere inya ba sauti cietu kukethera batikinyithia sauti cietu na arambunge na tukiona yaba wita kwaria na raimanto ya biu biao uketha sauti yetu etukinya na rambunge ri batu to bathurerete mbi amana bubu betha bakirotera bunge ba Meru na kuinya nyuma ya gwitagarwa Rais Mankirandi batachimeria bagumbio mu Meru bariririe oni nderwa woina no aringi kura woina no Meru ni kwethira MPs betu baretirwo iraisi bakaranthe muchamanione lakini batatu rerera Rais ararigoro bo iboturarera Rais iboturagwire o lakini kila ombunge agiokera kwa boturagwira Rais anto beto eyo ibomenye iborenderio ni ambunge benu eyo ibomenye bantu ara bararia Rais kithiri ya bui bayatangaza in public lakini mantu bararerie baraichithere baragwira bila tuliongea na Rais ote waragwira bararia Rais koikona ni Meru iborenderwe baombe betre bakarande na president last week State House bamba kwaria enduge ntukira baririe batirombero giturie mbere president bira barombere kuge goro barombere kuga aki kuyo ntubura twarite president bura twarite uti wakwenda kuibuko na batu tura Meru ituko meibuko kinya mwaka muthiru kenda mbilire kulukere tunyelete mwanka thai no boba wire bura twarite ba mikulukia no tege ntuturona batu kithirikari na itukuriara muno kinya raundi imbibia atabakurukia kubura baririe bura chubio bikanyira na atututiwe Meru tukire ya thina kiwe na ndiba konda kuwa kajoka bunge bao kagite kaka ukonekana kwenda umobone muno na ikyo no tutonete biashara ikingwa investors baraba yete bageka companies kuma gome thaia bakwana kabageta ndingi kurita ngwino no to taxation ire chiekeri inene icho chiobenga bakebela Kenya bakona Kenya etebwerete ringi while interest rates ire chimbankine mwana inchi okawa internet ete akiremawa kwena baba ingi muno bayo ketinya maloni ya biashara thai anto ibare meri maloni yara thai ka biashara ikubwetherwa auctioning kaba kuinga biashara bange bakifilisika bakananja na ate thirikari we expect anto barita taxi rerango ikuingwa antu merie ke president wetu no tuna ruketi abunge betu bakaria to ana tona sare turatwera wai mwari muthungutha tukathungutha turatwa ile left tuka ile left turatwa ile right tuka ile ibu abunge betu bawipuna mbecha we betara na we batisha kenda batu okuruka ile sheria ira chotuma batu tumia president tafadhali okay ya Meru next time eyo wetu ira abro wetu tutethia uga wetu ira abura wite kumobilize abunge beto okurukire sheria itena utethia ba Meru Muthuri Murioki, Woro TV, Mutire Jwa Kangangi.